E toi whātalo whātu Samoa o le tātou polokalame fole nei Sunday with Teleiai. O leo wa tuli matai le anga iatu le whainga palo te tele o le lua se furu malitasi. Ma o awanoa ia o le auto mai moai vanga whau whai ma Taitai ma sui tau wā. Pe ona iai I lea vaiaso ma lea vaiaso. E upo le tātou watunu e se upu le vanga tai e se upu le vanga uta. O le nei foi wha moe whaingo fie ai ele tali tonunga o le ama whai o na manino ai a walau whai ngā whiliwhilinga le tau sang fau. Ia le manatu Samoa ia o le ase le matila matui mai le muli pupanga ia o le ase foi ia li seu I le whangatia o lea u FAATASI mai a tātou malo o le nei vaiaso. O te whatalo whātu I lau fionga Afualo Luagalau Dr. Wood Salele o le Taitai o le vaenga whauwhai Tautua Samoa. Ia le manatu ia o le avanoa ma le laulaule nei e te sauno ai whaafafonga lo tātua tunu ia wa fōle whaamoemoe o la o tō vaenga whauwhai. Ia whaataro whatu Samoa I lau whaafonga ma lau mai mua tāpua I le fio ainga ma tama o tama ma o lātou ainga. O tō mōma pule I tō au mala taua ainga le tai ma le wā au fonti. Sua ma le wā I whanua, fufo mai tō langi. Ia, sa ole ma lau niu ni sai lua. Ia, e taina ne fo I le fio whaatui ma tō tō. Ma upu I le manu o tele. Aia wha matua I tumu, ia le whaatalofa le wangpa o whail tau tua Samoa. I le au whainga ruanga pa ia le tua lo tāl whaauto. I so o se vaenga o le ngata o Samoa nei. Ia o le laulangi ato e tu sai o le wha moe. Ia o pa ia Samoa e le mawhai o no o sa o wha mtalanga iei. Ia maise o whea lava o hawhiwhio ma papa au ai. Ia pe ia e le ngata o Samoa nei. Ia ao atunu ese. Ia o le upumoni lava ia e le mawhai o na auto e au talfuruina e se wha mtalanga Afualo malta tu Samoa ia o tō pa ia ai e o lava I le whaavavau e tu sai o le whamoemoe a ia pau o lea o le talo le vang whaupwhai ia mausa vi inga o le tua le ngata o le pa ia ma le lasilasi o whaapenga fo I wato mamatu palpala mo le pa ia o le tunu ia whaamoa le tua lava o ia na ia fawai le ola mal malosi mo tātou ia le ngata I lea o le tua le whaavai e Samoa o le tua mo Samoa mo le tua I le nei la aso e ui ia o lea ua whaatau mua watu le sa o le tunu I le lua whelu FAATASI ua tau whai ui ufo I le tele o ngā luenga ia matiute ma le vala uina sa ngā patia ai ia Samoa I so se vaenga o le lalangi ia ma Samoa fo I Samoa nei ia o le languna lava ia ui o lo whea ngai pēa ia le lalangi ai maisi Samoa ma le whaamai o le COVID ai o le tentonunga ai o le wang whaupwhai e le mawhai o na tū lafo ina tātou e le tua a wā o ia o le tua e whaavai e le tunu ia o I fo I e anga o ma ia I fofuang whai ma o le tua fo I o le a vea o ia na te urina le sa o le tunu ina I vai aso ia tutoe a o tātou wanga atu le whaamana tuina o le pepe fou ia ai le ngata I lea ia o le tausanga fou I le lua hafe lusu ma tasile la a matai fuafuanga mo le whainga whiliwhilinga le tunu ia maanga atu mo le rumanai I le tūla lea umo o iesi whamtalanga le wangpa uwhai ia whaaftai tele I la o tau silisila ma la o tau tāpuai e mātou te tuia te pēr mul papanga o le ngata o Samoa nei ia au talo fo ia le tua ina ia vailu te tusalo na alofa po whea lava le vaenga o le lalulangi o e aita malele ai I le tautua o le ngata o le saili no le malosi ma le tamau ainga whaletino a ia whasisili ia mose vi ingo le tua jatu ngā luanga whai. Afualo se ia e saunoa o whea ua ta o toai tā penanga a le tautua Samoa mo fōwhanga le whainga palota. O lea ua maea ia le whamsinonga o na isfuru lima sui sa restala lo ia I lalo le vang whai. Ia o lea lai lua sui sa ave le whamsinonga ona o le fuafuanga ma se fo ia o iei vaenga tū la fono o lea la ua maea ia ua whamanu ia ina le tasi sui a o le si sui le sa tu e tau vai le ina fo le fionga li panemia ia ua le whamanu ia ina
ia o le lau te toe ne sful fa ia sui tau valo ia la malvang fa fai lona winga sful fa fo itu malo le o la matu tau vai ia o le langona ia vang fa fai ia te dia la o le ali unga o mal fam sinonga ia matu te dia ia ai mole anga i lu i lau fa fonga anga Samoa ia o le leita penanga vang fa fai o le wa ye fo fonga o le sa tu o le vaso ni mot o Taiai le na tu matou te o atu isa va ila e fasi sila Loia ia le na tauma ia masui fo tau vale o mauti no le Taimi nei ia e peitai o no le o mai fa ma i Samoa ia o le na sa to tala no il vang fa faile son fo ia ma a e se to file komit fa fo ia masui tau va ia e to fa pa fala mata o fi fa mo ia ona tau fo no sta ia le ia tu la fono e mesio sama vavau ia o tona iai ia o le tulanga lava ia o le ufa ta o to vang fa faien fu ngai e o atu itua i nuu e fa tala loa ma momoli ia le na vatau ia mesio ala ia tu malo ia sulfa wa matu tele o to e va ai anga isi tu malo ia o tu malo ia sulfa o ile la alu ma ia le malo si angol vanga pa fai na ia mauti loa ua manuia o mamale se fa le ia atonu o se fa fonga fo ile tunu pe se foi no mera le titi ia ai o le tulang sa o lava ia o se fa ia o le mauti loa lava o se malo si su ile vanga pa fai ona o termine ia lima su tasino fo le la tauva ia a le wa se fa le la matu tauva ia mauteo lava e tuli anu mela ina ia mautinoa le ngata e valu numela ai ia mau umal matu numera lea mo le anga ia tuiluma ia ona fai eiro se fufuang mulmuli i seisi foi numera mo le tapena ina o le tulai metun o le palemene le tosang fou ai matou te langona lava le mafanfana i soi tau vā lea ua finangalo i tumalo ona o i tumalo anei lea ua finangalo e momoli mai soi tau vā e tau vale ro fo tau to Samoa ia o le foi ana o ave il matou fa momo e tu sai fa mo ia o le tulanga foi le na tau ia o le tulanga ia le na tau o le fa tau to e o le a matou wo tu i tu malone ia ma momo ia le na tau fa malama ina ia mautino o malama le i mau ia e fina winner rang fa fai ina ia man ia ile tu no malanga iluma lau songa le Taitai whaafonga mai lo tātua tunu ai se ie sau noa o whea o lo iai vaenga au tū o fuafuanga mole manuia o Samoa i la o tau tāpenanga. O le tūlanga lea e ta oto mai e tāpenanga le vang whaufai. O le e wha mua le i mtanga luenga wa onga. Ia o le vaenga mua lea i le ia mautinoa ua siitia umalo ia sa o alum whanau o le tunu. Ona o le taitununga lava ia o le vang whaufai e te tau ona whamanuia umalo mwhanau. O le ala ieiva ia fufuanga au tu o le vang whaufai. O le awhatu se whaputunga tupe ta o le Samoa National Education Fund. O i foi la, o le amwhai ona tani atua a onga tama mteine marusenga iwa e o lava sutolu. Ia ona te toia leo se vanga tupe mailana i le saofanga lea. Ia ona whaawawule investe ona o le tūlanga le Taimi. Ia e whai lava sitaung tā o le tausanga mua ma tele investe. Tele ina le ausia le tō tele a anum whanau ono le taung tā. Ia ele ngata foi lai lea. Ia o le anu whalea ia ele ngata i tapene no whalea onga maisi vanga se o lava i le wha o penga inga le o whaia onga. Ia o le la tapena o mai lalo wha moe le whandi lea ma fisason tele mo le anga i luma. Vanga lo na lua. Ia o le o mtanga luenga le se fu malaloina. Pe ia o tōtino ia o le tamao inga. Ese le tau eso se malo lava. Ia alva ia le Tautua Samoa, e te tau ona toi le Taimi nei. Ia o lo iei por kalame ale malo o iei, ae o le mātou ia vavai. E ao ina ia te tala leva loa mo tangata lava. O le alai iei fufuanga, o le a whaia se tū la fono ina ia wha marusia, ia mo meo whainga whaavai, ia whainga inga medical insurance policies. Po whea alai te whainga ruengai, o le alai a whaile tū la fono. Ia o tūlafono volale o le amwhai o na mawele sosoani mo la tau nei mo la tau ainga. Lua,
ia o ila tau ele nga fatia e fua i tamau ainga le iei. O le ala ta pena le vanga pa ufai se totino e tau o le Medicare. Ai msalo nei te malmalama po iei Teleiai o me nei e tau o tele. O ila lo le system le Medicare o le wei wa fua le vanga pa ufai. Ina ia mauti noa wa aveile vanoa ia ila tau nei le nga fatia le tamau ainga. E mese o la tau au tova atula o le to tele le val temi nei. O lo fa nga pela o nanga lau tele le iei le Totua. E mese o nanga lau tele lo fa tino malo. Mai lalo la tele o nanga lau tele na sifuta la ia ma le tau o vai la au o la e tongi le sivaenga. A o lo moni lava ia tele lava ina umi le Taimi o no fo ima malu ona e lenga tau fo ia ila tau le au fainga longa ia ai paulo le tupe faina nanga fatia po fea mai tuai o lava savai o lo faina nga fatia pela tulanga le a faila le Medicare ona avele o le vanoa i tangata umala velenga tau o la tau le fa tupe e le fainga fa vele o le insurance policy a o la tau le Medicare e fili e po fea le wonanga tau na faunga pete aru le Totua mai si wonanga ie fatino la lo wonanga lo tele ie pete aru faunga ia wonanga ie fatino e fo mai tu moti le tele te milita i lusu tosu ta live ie ia le ngatala e vave ia le fo yon fatino le wonanga le vai lupele saunoanga Afualo o le a vai foi mai le tatou polkalame ia ona toe faauau le o le saunoaga ae faafetai a tatou pisinisi o loo lagolago mai Sunday with Teleiai. Afai wo te uti le seleni mana o mea wave se fesoasoani mo so se faalavelave vili mai loa le faalavelave longs i le oluatasi oluaiva lua ono fitu o Oluatasi, oluaiva, lua ono fitu o. Matala noa le fionga ia tofilau esta tofilau. Mo sau no ngā tupi. E ia ngā whapitoa. Talofa, tuana le nei mai le EIF Pacific. Ia se au nanga fo i sosongi koi whamoli. Ia mo Samoa man Pasifika. Come for woko vas. Sei whaale po fo i ngisi au nanga o sosongi le EIF mwhainga. Sosongi koi fo ingi whamoli fi abe mo Samoa. Pare mo makalonge, se lau lima mo Pasifika mo Samoa. Make special, ia mamako pusa ia kong se lau. O lei kaunte na Samoa i lei kako kalo ma ulu ma koko mai Samoa. Ia ole sila kako warehouse le EIF kasi le ia ole sila risiku. Happy to let you know that in the new year, January the new year, we've got our new building here in Wiri Manukau. EIF continues to show its support for our customers and the work that we do. So join us in January. Tautai. Rediscover the beauty queen within with Beauty Queen by Esther. Luxurious skincare and beauty range. Has 4 luscious fragrances to enjoy. Gardenia, Caribbean teakwood, mango and tangerine, blackcurrant and absinthe. Revitalizes and nourishes every skin type, while it repairs and replenishes dry and dull skin. Order now for the Beauty Queen treatment you deserve. Beauty Queen by Esther. Malo lava, this is Teleiai, former Manu Samoa rugby player. If you're after a great quality used car, please come down and see me. We're at 314 Great South Road, Manarewa. We've got lots of great cars here. We've got V6s, V8s, Holdens, Falcons, 7-seaters for the family. If you're looking for a great deal, come down and see me. We're at 314 Great South Road, Manarewa. Our phone number is 09 2677 so if you're after a great deal, come down and see me. God bless. Te whatalo whatu Samoa lau mai moanga. Lau fionga Afualo ia se i toi whaawau li saunoanga. I vaenga lo anga i eila o tō whaamumua mo le whainga palota. O le vaenga lo na tolu. Ia o le asitia e le vanga wha o whai le pensione. A tonu ai tō Teleiai siringia wa o le Samoa o tautu Samoa ia.
O le la si pensione le tol se lau tala o Taimi nei. O le po si tia nei se lau ona sfulu, ma se lau sa i lau se lau tol sfulu. Ala o po wa yesi tanga wai wo se lau ona sfulu ile masina. O le whainga wha vai le tautu Samoa i lalo le manifesto. Ia po le na vatau. O le ala si i le tol se lau tala e wha na tala. E wha alua na tala ia alona winga e tai lua vai aso. Na tala la ia. Ia e tō tele fo ia na fisili mai pe o whea mai i tupe. Ia o le munia ia o le i tupe. O le whatupe ina la vai o le pensione. E o le whatupe mai le nupi wha. Ia ma tō whai la nupi wha. O le whatoa mai nei tō wha maumaunga. Tu se esfulu ono afe sfulu ono afe sulfitu afe le tupe na a miliona. Sfulu ono miliona sulfitu miliona. E whatupe ai, ia o lesi miliona, toititi 2 miliona. Le e whasoani e whatupe ai, ia le aunanga mo se fu malaroina mo ina tau leu pensione. Lono inga e umai whala, e pe 2 miliona i tau sanga le tupe whaalu. E le o se tupe tele la wafoi o le ngalue lava ia le whandle, o le lava ngalue. Ma le wha moe la lava whapawhai. E o le ala atam whai ina ia ati na e le atu nuu iona tō tonga ese. Ina ia mauti noa ua toi tō tele nisi tangta whaingalunga wale tō tele lava o le au whaingalunga. O le tele fole nā o le sawhanga. Ia ma o le lava fole nā o le tapenanga mo tupe nei ua o le tele a leif sini mai. O whea mai tupe, o leo te whai atu. O o tai o tautua Samoa, le iei tupe. O le sinana vaenga tāua. Ia ma le tilo fo ele vanga pao whai. Ia whao ngā le tupe le avatu ia ua le tilo iai na o se pei na o se mea alofa fo le ai. Mantua Teleiai mai le ona su fata usanga o ngalue po ai level tama maltina ia e tele le fato afa nga le sfulu valu nga e lunga e mataina ta pena le o tanga lue wa le o tele no ina se la fonga i me fenga ru ngai ai e faisi tele o le tele o tausanga le ele ma faila ele se la ona sfulu ta la le ye ona vatu ona o se me alo fa tau ia le waunanga le sa fatino a le vai el vang pau fai ina ia mautino o le ngata o vatu o sosoani ai ye le fa moe wa le ma faina tawia le ma faina tawia tau Samoa ia le ola ona le tangata vai na fa sisile ia tunu ina sila ma Australia ma se tunu e fu le ma le si vai nga tau ma no mai o tupende ele va pe tupende na vatu le no e to e fo i uma meltele tupende tonu le o le fai tupe le tourist ai misi lava ele ngata i la fonga ma me uma mai o la mfai foi no fa nga yo ele tero te ma ai ngai no tua ma vai misi o fale o loa iti ma o ao mo business ia mai ma fai foi o na fai ele le pelete o fe au ia ma la fonga ma taulanga i me fai wa foi o lo vat al fa mo a to la vai o le pensione nei ia o le si vai ngata wa ina ia mo tino wa umi wa e ona sulima tau sanga o le ua umani wha maunga le iei. O le tō tele o tamae ma li liu le FAATASI Lua. Nono winga, na le 5 tausanga e maua ele tamae le wha maunianga le pele o fo iei. O tina la e le ua o i le fitu 3 tausanga. E tau umi le titila ia tina. Ai ia uma le 5 tausanga lea. Ua lava matoe le Fesolai tau iei le o la au auna lea mai le tele o aso. Ai toi fo i mai le vaenga tupe lea. E ma fai ona tina e ele tamau ai ngai ona vaenga ese ia e au ngā fo i Fesolai a mese fo i whanau o la tausia ma vai e tau ina malo matua e o se ngā ruanga le lei e le mwhain tātou te tau ia mese tātou au tātou laiti ia sa vai uma tātou e tātou matu o le vailana ia i le vang whau fai i rona vaenga lau tele e isi whamanuanga o leo mātou tilo iai o le atapena fo i mo me o Fesolai mo tātou tangata ia iei mana o ngā whapitoa ia po awhiang whapitoa special needs ia ona te minelo iei ni e lo isi Fesolai whapena la o te tiro vang whau fai i le se lau tā la po se lau limsfu tā la i le masina e waile to tele fo ia o tātou tangata o le iei tonu tūlanga le ai te taulava ona iei sina Fesolai mo la tau ina ia mautinoa ua maua fo e la tau whamanuanga le ima whaso tusarta maoinga. Ia maua leo la whiawhia le tātou te anga ia tie. Pe ina o sina vaenga le na a o le tūlanga o te lenga le mātou tiro. O leo tā pena le vang whau whai e le ngatala o na whainga wha vai to e ati na e le ta maoinga.
ina ia mautinoa o tō tonga se o le infrastructure ua sanga whaelele ia tiri o Awala o fe malanga inga i le vaa i le ngata i lea i o fe sota inga i ala te le vavave o mea umala ma o le la titiro le whangwhapai ina ia mautinoa mai te tono o 5 tausanga o le la tau whai ina ia umatu o tau tino mai le teno ngaruanga o nol tūlanga le vai ina e ftoa tele le vai ina whaanga iuri tele o ngaruanga whai pia na tangata i le pālota ia mai e le se upu e mane eila o tala le whai atu ia mai hao ngā fōle whawai a fōe i le whaafonga mai le tunu se mato atu foi mato ia wai e le whapea a atu ia mato atu taitai le tunu ona mato atu le ia mani manatu mo ni mau e le whai ia lei o te le sao o malo te le na le tapenanga e pe afuo ia i le umi o tūlai mai ia e ona le holanga la vai whai na whaatem talasi me tauna whai o sa uni le vanga whai tapena tautua ina ia o a umar whamanianga o fua i meireri mo i mātou masu i tau wā ia e maute o atu ina ia mauti noa ua manuia ma ia whaso tu tusa le tamau ainga le tamau ainga lala na o le fua le vanga whai e whaatu ia se tōtino tū maoti i lalo ana whainga whaavai e tau le Anti-Corruption Tribunal ia masalo tele ia iwa e silfia i le tāu o le vaenga ai ono le tāu o le vaenga le ina ia mauti noa ua one to yeini ni masal salonga e se foi le fa nga le te tau o le tele o tamau ainga o ai umala tau e afia ia au lava le yeini se lalo e lunga i fotu la fono e o lava ia matou ni o tofi le o mai le tofi ma matula i me ve ma fai pule po ai lava ia one e ni se ia longa te sia uma ina ia mauti noa le tamau ainga le tunu ua faso tu tusa ma fua le tusai o le tofi wa mai le tu e tatou e whaavai Samoa i le tua o le tua mo Samoa. Ia, mo le atu le nganga whaafitai i lau whionga Afualo o Luagalau, Dr. Wood Salele. Ia mo le saunoanga wale whaamoemoe o le Tautua Samoa. Leo FAATASI mai leisi a tātou malo ia ma le nganga whaaloalo. Ia e whaafeloai i atu i lau tō Feagaimaalii, Bruce Toomalatai, Tuileuo. Ia o le Taitai o le vaenga whaafai, whaamuamua Samoa. Feagaimaalii o le a e saunoa se whaafeloai folu tātua tunu o lo mai mo mai. Mua lava na mori atu le nganga whaafitai i lau sunga leo muenga. Talainga Teleiai mo le mātou awanoa tāua. Mori atu le nganga whaafitai tele ona o le awanoa whaauro wa au mai fo i le vaenga whaafai nei. Ia e veia le nei awanoa o te whatalo whalo ia atuai i mamalu o Samoa i paia fo i ainga tama ma ainga ia e tainane fo i le usonga tumua mapule i tuau mala tau ainga le Taimi le va o fonoti talo whaat fo i le tapua inga tutuila mamnua paia le whaleanga furu ia sua ma le vai whanua fo i mai tulangi sa ole masale au bua ma le launiu na saelua ia e tainane fo i tama le manua tele ma to o le whale ula whaatalo whaat fo i le nofo whawhengainga e fia lo tala whaauto le ngata i Samoa nei a le loa o le lalolangi whaafitai tele lo tau tapua inga ia e maise o le nei a wanoa tāua e whaatalo whaatuai ma whaafitai atuai lo tau wanganga ngā lulue e maise o le au nanga a wale atua malona finangalo tapua inga wa Samoa mo le lumanai veia le nei a wanoa foi tāua whaailoa atuai le whaamuamua Samoa ia po le Samoa First Political Party o le tele o Taimi e le maua ni mātou a wanoa i TV Samoa nei ia mai se foi o nisi o le tio ia e whaafitai Teleiai mo le nei a wanoa ua mātou maua mela lea ia tātou taltanoa wā ma sauni atu fo ia wale whainga palota le tausanga fou lua fe maltas ia le whaatalo whatu lea ma le nganga whaaloalo i se o tātou watu nupele. Lau tō Feagaimaalii i se i e fitalai o fea ua ta oto ai tā penanga ale vaenga whaau whai whaamumua Samoa po le
Samoa First Political Party o wal whaafonga la tunu. Tulanga lava ia i tāpenanga ua lewa foi ona fua. E leo se whamoe foi na taumawhai to atupu. Peitai, o lewa na afua mai tausanga. I tulanga peo na iai le whawaina o le whamua Samoa ia pole Samoa First. Ia whawae mai lava i tāpenanga le Samoa so FAATASI le laulangi pole SSIG. O taumawhainga lava ina ia Fesolai Aoao tātou atunu. I tulanga peo na iai e le ngata i whanua. Ia o le tele ma le ano anoa i ma le onga o mata upu. O lo tūlai mai le nei vai tau. Le ala foi lea o le whawai o le vaenga whai nei. Auae e leo toi pō malai o le Samoa so FAATASI le lolangi. Ia o lea na mafu ai o na whātū le vaenga whai nei ona o le finangalo Samoa ma tangata. I la mātou maufo i tau ave sa tere na whautuaina ai le atunu. Ia ai sa tau mawhai mai lava o le ale mea le whawai ai sa tau vaenga whai. Ia le ala leo le whawai o le Samoa First. Ia po le whamua Samoa. Ina ia tau mawhai i li whamala malama. Ai tele o tūlanga peo na iai ia mata upu. Ua tāpena fo i le whamua Samoa po le Samoa First Political Party. Awa le whainga palota i le lua whelua sfulmaltasi. I le tūlanga nei o lo iai ua toa lima mātou sui o lo sauni le whainga palota. Ua toe malolo lesi mātou sui o no tūlanga tau whamasinonga. I tūla whonoa nei na au mai le malo i le tūlanga le Tautua ia po le montanga, ia Peitai. Ua manu malo ia nisi foi o sui na tarusanga. Ia pe ua toe malolo ai la mātou sui lea la ua toe ai nei le toa lima. E tau vai le whainga palota i le tausanga fou. O i tu malola nei o lo tau vai o mātou sui al whamua Samoa. Po le Samoa First Political Party. Ia o le vai maunga numero 3. Ia leo o lo tau vai. Ia Feagaimaalii. O le sanganga numero 2. O lo tau vai mai ai vau tuua. Whale lua. Toe vai. O le mātou suina o lo tau vai mai le sanganga numero 2. Le ano amaa numero 3. Ia o lo tau vā mai ai ia upu o le vavau. Ia o le se tasi foi o Taitai i longa foi le tumalo. O lo tau vā mai le ano amaa numero 3. Ano amaa numero 2 o lo tau vā mai ai le urua ialii. Brown o le mātou sui le nā. Ia mapalauri numero 3 o lo tau vā mai ai le alofi vanga vau. O mātou sui nā o lo sauni matapena mo le whainga palota le tausang fau. O le tūlanga na pe o na iai, whaatusai ma le whesiri mai lausunga Teleiai. Ia, o le whaisina malolonga tātou toi fwoi mai, i ona whaawau leo le whaataltanoanga, ia ma le Taitai o le vaenga whaawhai, whaamumua Samoa. Fai wo te uti le seleni mana o miwawe se Fesolai mo so se whaalavlave. Vili mai loa le whaalavlave longs i le Oluatasi, Oluaiva, lua ono fitu o. Oluatasi, Oluaiva, lua ono fitu o. Matala noa i le fionga ia tofilau esta tofilau. Mo sau nono ngā tupi e iai ngā whapitoa. Talofa tuana le nei mai le EIF Pacific, ia se Aoao nanga fo i Fesolai whaamoli. Ia mo Samoa man Pasifika, come for a walk with us.
Sei fale po fo ingi si o nanga so songi le IAF mfaina so songi ko fo ingi fa modi fi abe mo Samoa. Ole mo makalonge se lau ro lima mo Pasifika mo Samoa. Make special ia mama ko pusa ia ko se lau. Ole il container Samoa ia la ia ko kalo ma ulu ma ko mai Samoa. Ia ole sila ka ko warehouse le IAF kasi le ia ole sila risiku. Happy to let you know that in the new year, January the new year, we've got our new building here in Wiri, Manukau. EIF continues to show its support for our customers and the work that we do. So join us in January. Taitai. Rediscover the beauty queen within with Beauty Queen by Esther. Luxurious skincare and beauty range. Has 4 luscious fragrances to enjoy. Gardenia, Caribbean teakwood, mango and tangerine, blackcurrant and absinthe. Revitalizes and nourishes every skin type, while it repairs and replenishes dry and dull skin. Order now for the Beauty Queen treatment you deserve. Beauty Queen by Esther. Malo lava, this is Teleiai, former Manu Samoa rugby player. If you're after a great quality used car, please come down and see me. We're at 314 Great South Road, Marerewa. We've got lots of great cars here. We've got V6s, V8s, Holdens, Falcons, 7-seaters for the family. If you're looking for a great deal, come down and see me. We're at 314 Great South Road, Marerewa. Our phone number is 09 2677877. So if you're after a great deal, come down and see me. God bless. Lewa te foi mai le tātou por kalame. Lau sunga le Taitai o le vang whawhai a whaamumua Samoa. Se e Fesolai o whea o anga iai la o tō whaamumua ni ati nae mo le manui o Samoa. Whaftai mo le whafsili. E te le ani vaenga o lo whaamamafa. I nei foi vaenga whawhai. O le tūlanga mua. O le ale finangalo le atua e sa whangai tonu. Mātou te whina wina le ave ese. O le tūla whono nei o le whaaliliu e seina. O le pule o whanua. Po o le LTRA luafe ma le walu. Le ana pāsia mai e le whainga malo peitai. O lo taoto nei le whamasinonga. Tūlanga peo na iai lea tūla whono. Ina ia tau mawhai, e ab ese, ona o le te leo le a whaina ma le onga, o lo o awhi fi tonu, o le ave seina o le pule leo, tātou whanua whale angnu. Wa, i tūlanga sa iai, sa tolu tau sanga taruai, le ana whapea mai, sa valus fulu pasene, valus fulu tasi pasene, ia tūlanga o iai ia whanua whale angnu, peitai, o lea ua moli mawina le tō tele, ia ua toe o tolus fulu lima le fast full pasene ele ia le tatou ele fale nganu o lo toe nei o le fa mua na mal fa mafa al fa mua Samoa por Samoa Fest ia ave ese tu la fono le langa e tele a mea e a faina ai o tatou tangata mai ele wa e pole ale tele o tamau ainga maisi baumea ai ale ai ni ele ia o Teleiai po le altu langa le hao o ia ia mese o tupulanga la lovawa Samoa ma tatou atunu lona lua o le si tulanga le ia tatau tutusa ia tutusa le ia tatau tangata anu o Samoa ai mese o tou i fafo o le tulanga pe na ia ta mau ainga ia le ua tele ai talaf ua savali le 2 piliona ai talaf o Samoa o ia nei peitai pa ua e o seleni ele o ona o lo tou alofa lafo mai Samoa salo pe ova tu le afa miliona soani o tatou tangata pa ua seleni o le o lo whaangai o iai ma tele na whaangai le mea ma le mea. Tūlanga peo na iai, ia o le tele ao,
o tupe o lo whaonga nei, ia o le no mai whafo. O ala mea o lo whaonga ina no mai ai nei selen. Ia, pe o tātou whanua le alai o na taumawhai atu. Ona o le tele o no ngā tupe ma tū la whono leo e nei le luafe malwaru. Leo whaonga ina ai le tū la whono lea e lisi ma mo kesi ai whanua. Pe o lesi ana ta uponga onga le taumawhai ai le whamua mua Samoa. Ina ia a vese tūlanga lea lona tolu. O piri e tolu lea na whaofi mai le luafe luasfulu tausanga nei. Le taumawhai e le tatau ana pasia langa e whae poipo le lei piri nei. A ngai tū la whono nei, ina ia wha mautu ina ai. Le ave seino o whanua whaleanga nuu o le tātou tunu. O le e tele a mano anoa i tā penanga ua taumawhai ai nei vaenga whauwhai. O le ale whinangalo le atua ai sao whanga i o le tūlanga na o le whina wino menei. I lo tū malo lea o le vai maunga numero tolu. Ia e tele a e pei foi o le whalala mai foi le tūlanga le i whatano vai le tem le tau whai i alawa. E matua te e lava iai le vaenga whai nei. Ai sea, ona e a whaina e le sefe mo tangata o lo nonofo ai i au tawhai mai se o nuu mana le whanga foi o le nei tūmalo. Te le a whaina e o no o iai. Pea tūlai mai me nei. E pei o nisi nā vaenga. Ia mai se foi o tūlanga i o tātou awaonga. Ia o le tele o whanau o le aonga aisea. E le ngā whatia le. Ia pili ma tūlanga o me whapena ua lima vai tele o mātua ma whanau. O le nganga foi lana. Tau mwhai. E tau ana. Whai se awanoa e aonga fua ai whanau. Ai tia ngai lunga i le. I vasenga po o le primary ma le secondary school. E tele ale ia tūlanga ua tā pena iai. I le mātou a ngā vatau. Ma le manu lauti. Ina ia fisosoani mo tūlanga nei. E whapena fo i soifua maloloina. E monia o lea e whai mai o lo avel whabua mua. Ale malo i tūlanga le. Ia o lea tele ina. A whaina soifua o le tele o tangata. E mai se o whanau. Tau na whai i eise whainga i tūlanga lea. Ma tau ma whai na ia fo ia le whawhita aulia. E sili le pui puia. I lo le tong fitia. Ia o nisi au ma tā upu uae. Ma whai ona o talanoa. E alu le aso le nei ma le tā whatalanoanga. O tau ma whai atu e tusa ma tā penanga fo ia le. Nei fo i vaenga whau. Whai. Ia peo le whasoso atu le malanganga whaloalo. I lau sunga ma le polokalame. E whaafitai atu i lau tō Feagaimaalii, Bruce Toomalatai Tuileuo, o le Taitai o le vaenga whauwhai whaamua Samoa. Ia ao leo ua whaatasi mai leisia tātou Taitai i le whaatalanoanga ma vaenga whauwhai. Le tō whai a Fesolai, Logomalieimatagi Tepa Toloa. O ia lea o le Taitai o le vaenga whauwhai, Pulega Aoao o Samoa Tutoatasi. Ia e whaatalofa atu Fesolai, le nei lao. Sau noa le whaafonga lo tātou atunu. Whaftai Teleiai mo le awanoa e mwhai ai o na awatu se whaamtalanga le nei fwoi Taitai whaatau waa o loo wingoa o Fesolai Logomalieimatagi Tepa Toloa. Ma o te whaatalofa atu i le mamalu o Samoa o loo whaafufonga mai i tu e fia o le ke lope. O te Feiloai atu fwoi i le mamalu ma le paia o ainga ma latou tama. O tama fwoi ma latou ainga. O le pulenga tumua ma pule o i tu au ma lataua. Ainga i le tai ma le vaau fonti. Whapea sua ma le vai whanua o fofoma i tulangi sa ole masale au mua. Whapea fwoi le whaatui o le motu, tama le manu a tele, to o le whale eula. Ia ma le la au na Afualo i Samoa. Ma lola soifua o te whaatalofa atu fwoi. I le mamalu
o nuu o ali'i ma faipule i totonu o nuu ma lalafaga. E whaapea fo'i ia tamaitai o Aoao o Faletua ma tausi i totonu o nuu. Ma lo lava le pae ma le auli o lo whaapena na lango sua i le ngaluenga whai o Pulega nuu. Ia, o te whaatalofa atu fo'i i le tūlanga o tātou whaawhengainga o lo whaapena o na whaawhailele ia le talalelei ia Yesu Keristo i so o sei tū o Samoa o lo whaapena na tapu e ai so i fuo si o tātou atunuu. Ia awa fo'i le a ngai i luma le so i fuanga. Ia ma le tūlanga o le Tautua i le tātou whaavai o lo whaavai a i Samoa. Ma lo le so i fua ma le langi e mama. Lau tō Fesolai, se e Fetalai i tā penanga wa iai nei ale vaenga whauwhai. Ai le avatu i a tā penanga fo'i po o se tūlanga o ngā luenga uanga i ai le nei vaenga whauwhai. E ese le tāua o lo whaalau i loa atu. O le nei vaenga whauwhai o le cis party. O lona whauminga o le Sovereign Independent Samoa. Ia ma o lona whaupupu na o le cis. O le winga o nei vaenga whaupufai. Ma le winga o le nei ngoa. Ia e pe ele o toi pose lilo o la ufai loa le na. O it's a declaration po o whaalupenga na o Samoa. A whisilingia se si e sau mai Samoa. O whea te anga i mai ai. O te sau mai i le Pulega Aoao o Samoa Tutoatasi. Ia o le declaration le na e tā ua ai, o tā ua le na. Ia o ka identity le na. Ia le ala ua whaeilo ai, ia le vaenga whaupufai le nei. Ia ma o ngā luenga umalawa uanga ia i le nei vaenga whaupufai. E mua ono o pā ia. I tūlanga o anga i ei le whainga malo. O lea ua o manatu ai o te tūlai. E te ena i a pili nei e tolu. Ona e onga tele. Ma e awhaina Teleiai i a leanga i luma o Samoa. Ona o nei pili e tolu. O lo o whapena o na whaaliliuinai i a ele whaaleanga nuu o Samoa. O le talala na o le o te manatu o te tūlai ai. Ina ia whaalea o ngā pili nei, a o le tala fia. O tā pena e le nei vaenga whaupufai. Ia se fuafuanga. E le o se mea na tupu mua. Awa, o le tatou whainga malo. E le i o se fesosoani e whaale lei ai Pulega li imwhai pule. Ele i o se fesosoani e whaalelei ai to tonu o nuu mawhioanga. O le whaatino lava o ngā luenga whaale malo. O lo whaapenana a apa mai ai tua. A o se upu o le a ngai ina ia whaaleleia whaatamau a inga ma whaamalosi le village sector. O le vaenga o nuu. O le ala ua ngai ia le vaenga whaupufai le nei. Ma o le tele lava o e ua whaafonga fo i lava i le sesi vaenga o le nei taiala. E fausia ai le me tau o le whaoa a ai. O whaoa a ai nei, o lea ua whiriwhiria e 5 whaoa a ai e whai totonu o upolu. E whapena fo i savai. O le tūlanga o le asira totoa i ai. E 5 i ai tūmalo. E whapena o nai to tonu o le whaoa a ai e tasi. Pe ama le 2 tele pe i titi le population. Awa o lo sila e maua se 2 se la wafe le population po tangata o Samoa. E o la afuafua fo i la whapena i ai. O le whaoa a ai, e mua lava o sila i le meta o le town council po o le fono a le whaoa ai. E whausia lea i ali im whaipule e 5. A wai 5 lava i a districts po
po political constituencies I to tonu le FAATASI. E iai la fai pule nei e lima. E iai foi I a sui mai fono nuu I to tonu. O lona winga, o le a whawhia ngai lava nei fai pule ma o lato I Tumalo, ma o lato nuu. O le a o I foi, o le a mata ai na fausia. E a ngai I ai essential. O le a avea ma central locations. E a ngai I ai ia pisinisi. E fai ai foi money transfer o tupe. O manaonga whaale malo o le a fausia I te tonu o le location lea e ta o le FAATASI. Ia, o le a se vai foi, Fesolai, foi mai to e whaawau ta whaatalitanoanga. Foi ona mai a tātou por kalame o le Sunday with Teleiai ono le langolango pisinisi nei. Fai wo te uti de seleni mana o me wave se so swani mo so se fa'alavelave vili mai loa le fa'alavelave longs I le Oluatasi Oluaiva lua ono fitu o Oluatasi Oluaiva lua ono fitu o matala noi le fionga ya tofilau esta tofilau mo sau no nga tupi e ia inga fapitoa Talofa, tuala le nei mai le EIF Pacific, ia se Aoao nanga fo I so songi koi whamoli. Ia, mo Samoa man Pasifika, kam fo woko vas. Se I whaale po fo I ngisi Aoao nanga o so songi le EIF mwhainga, so songi koi fo ingi whamoli fi abe mo Samoa. Ole mo maka longe, se lauru o lima mo Pasifika mo Samoa. Make special, ia mamako pusa ia kou se lau. Ole I kaunteina Samoa I, ole I kako kalo ma ulu ma koko mai Samoa. Yeah, ole sila kako warehouse there, the EIF, kasi there, yeah, ole sila this is cool. Happy to let you know that in the new year, January the new year, we've got our new building here in Wiri, Manukau. EIF continues to show its support for our customers and the work that we do. So join us in January. Taitai. Rediscover the beauty queen within with Beauty Queen by Esther. Luxurious skincare and beauty range. Has 4 luscious fragrances to enjoy. Gardenia, Caribbean teakwood, mango and tangerine, blackcurrant and absinthe. Revitalizes and nourishes every skin type, while it repairs and replenishes dry and dull skin. Order now for the Beauty Queen treatment you deserve. Beauty Queen by Esther. Malo lava, this is Teleiai, former Manu Samoa rugby player. If you're after a great quality used car, please come down and see me. We're at 314 Great South Road, Manarewa. We've got lots of great cars here. We've got V6s, V8s, Holdens, Falcons, 7-seaters for the family. If you're looking for a great deal, come down and see me. We're at 314 Great South Road, Manarewa. Our phone number is 09 2677 so if you're after a great deal, come down and see me. God bless. Leo wa to foi mai tātou por kalame. Lau to fa Fesolai, ia whaawau pēr ia wholesanga o whaafonga tātou tunu. Whaftai Teleiai mo le avanoa, o le tūlanga o lea ia ngai iai le neivaenga whaupwhai. O le sila to toa lea I Aoala e whaatamau a ingai nai, e whaamanui ai e tūlanga whaale mawhauwhau ma le sila fia I tutonu o nuu. O le atapena fo'i ia whainga nuu, ina ia I loa whaile mele ka o le transparency ma le accountability o tūlanga o whaamanuianga saa ma le lingi e le malo I tutonu. Ma o le a iai fo'i Aoala e whaatamau a inga I nai. Ia o le a sila la I le tūlanga e whausia ai. E whausia ai se tūla fono e whaapea e whaonga ai ia tātou whanua whaaleanga nuu le ua tele ina lisi. E peia ona o avatu. O le nevaenga whaupu whai, e whaatamau a inga ai. Ma whaale leia ai ia whanua nuu.
pulenga li I mawhai pule. A waile I o iai ia le tala le leia le maloa Samoa I le nei vai Taimi. Ia masa Taimi fo I watea. A o le whainga malole nei o te tautino atu. E leto e mativa se tangata Samoa. E leto e mativa se tangata anu o Samoa. O le o ina le lei lava. Ina ia iai se sui o le e ana ele whaaleanga nuu I to tonu al pisinisi lea. Ina ia whaamauti noa ai. E le ai se tūlanga e mawhai o na whao ai le tolu 10%. A I tātou o tangata Samoa e ana o tātou ele o lo olisiina e I lātou mai whafo. Ia tasi le nā tala manai ama le tala fia awa o le awala lea. O le a whaatamau a inga ai tuai nuu. Ma whaale leia ai ia le tūlanga o le town council. Ma le whaua a ai. E whaale leia ai e le I whaatu roma I se aso e tasi. O lea e aon tātou loto tele. E le o se Samoa paiele o te tala noa ia o Samoa ngā lulue. Ma o te tali tonu lava. O le nei whainga I le whainga o ka tātou customary land pe a whaie e whaataunu uina sa whaamoe moe I le pule le atua e tula I mai. O le atu te lele suinga. E te lele suinga o Samoa ona o le pei o I le la whaavai ai le tele o tamau ainga. Ona sila foi. Wa ese foi le tūlanga o lo o iai laulangi nei vai Taimi. O lo o whapenana o lioli mai le whaamai o le COVID. Ma o tūlanga o lo o whapena o na sila totoa I ai le nei vaenga whaupwhai o le tāpena mo aso whaingatā. Ia e whaaftai atu I lau tō whaa Fesolai, Logomalieimatagi Tepa Toloa o le Taitai o le vaenga whaupwhai, Pulega Aoao, Samoa Tutoatasi, mo le avanoa le tātou Polokalame. Samoa le ua mai le tātou whaatalitanoanga mulimuli, e iai le mai tau, o lo angai ia le vaai o lo tātou tunu I vaenga o mata upolo ta uai le a fio whanua tau Samoa. Le ala ua vala ulia le Sunday with Teleiai, le a fionga I a Unasa Iuni Sapolu, o se Loia Samoa Sinia I tutono New Zealand, I e whapea fo I tutono le tātou tunu I Samoa. Ia lau fionga Unasa se I e sa unoa. O fea tonu o lo o iai atungalunga o lo finangalo. Inisio tula fono mamta upo I tūlanga o whanua tau Samoa. Patai lava Teleiai, lau tō wha, ia e mai se fo I le au whaafonga. O vaenga tā ua lava, ona o le tele o e fo I e o mai lo mato ofisa e le ngata inga I New Zealand. Ai whapena fo I Samoa nei wa o le o te I Samoa Taimi nei. E pe e o mai e su e se fesosoani. Ona o tūlanga ua o iai o lato whanua whaaleanga nuu. E le ngata fo ina, o le matauti o tūla fono ma le a whaina o whanua whaaleanga nuu. Ai au noa ma se leo o tato tangata. Lai whaavai, lei te tono le whaavai o le tūla fono whaavai on malo Samoa. E le mawhai on whaaliu e se ina whanua whaaleanga nuu. Vanga nai. Ua iai le lua vai tolu o tangata pa lota o Samoa walato mali li e whaaliu e se ina whanua whaaleanga nuu lai tūlanga fo ilele e whaaliu e se ina whanua lisi a te mawhai o na whaamauai se whaitainga te whaamauai ia se mokesi po se nononga tupe po se aita lafu I lunga o le lisi le ilunga al whanua whaaleanga nuu. So, ia matato wawa ai, e paua leo le me tā ua, tato resource, pito silin tā ua, tamau a inga o si o tato atunu, e whaavai lo tato ele, o tato tofi mai le atua, ai talo o whae I tupulanga atai au, o le aha whaina, ono lea, le aioni ele, le aioni ele, ono neia tūla fono whaapea le ua whaina, ia latoa ia, ia pei o le tūlanga na o le ia Malaysia tūlanga fo ile ele ngata ye e o mai e su e mai ia se fesosoani ia lato a whaamasinonga whaaleanga nu I whanua masuafa ia wasuafa e tai pe iti atu I ele ele ngata la ia lato ai
tātou wawai fo I whaingoa nei tulafono e whai soli whawai. E soli al whawai ai ana whanua whaaleanga nuu. Ia o le lona tolu, ia o tātou wawai le ialom whanau a tae au. Pei fo ona pasi mai fo I o tātou tua ai a tātou ia whanua e au noa ma lea whaina. Ia ai le wa whaina le tātou. Tu sau le wa drop e ka kou le polo fo I le se sisi upu wha e wawe ina malama le mata upu. Le wa pasi mai whanua ia tātou. Ia le o tātou whaatale ai po fea o le a la o ia I o tātou tupulanga a tae au. Fea o le a o e nonofo ai, mangalu lue ai. Whai ai o lato ainga. Pe o manunga na e ala ino o tūlai a uia I le mata upu ne tau ele. Lau fionga Unasa se ie sau no o fea wa tautuai mata upu e pei ona o atu le whaamsinonga pe ona yeile taulamua al SSIG. Ia a o fea foi o iai vaenga o lesa mumuli ai la auto submission po la auto mau I vaenga o tula fonofou ia o lo tau whaofi. Whaftai Teleiai, o le tūlanga I le mata upu lea o le wasu e le SSIG, po le Samoa so FAATASI I lalangi, ia le malo, ona o le pasia o le LTRA 08, po le tūlafono lea ua whaamauina I pule I lungo whanua. O le tūlanga la ua o iai ia le whamsinonga na o lea lava e whai matolo tolo. Ona tele fo isi mata upu ale malo mata upu fo I Samoa e whaamoa ina se whataitainga o leo whatua umatu nei ia cases ma mata upu o afo ia o le palota o palota so sa tau fia uma ia whaamasinonga mato whaamasinonga ai ona alto lima ia whaamasino o le whaamasinonga mawalunga na o latou ia to ono na o latou ia e mawhai o na latou nofo I lungo o le mata upu la lea e lui ai e le SSIG ia le tulafono lea o le LTRA e mana o mia la ia o tusa o se e le o lava ia fionga fo ia whaamsino e whaia o nei fo I le sosa o ia I le whaamsinonga sau noa mai ia le acting le fionga tuatanga loa whai mai ia o lea foi o le vaiaso lea e tolu ia whamasino o le whamasino mawalunga a foi o la tau ia la preside I le case lea a olo ma Wayne whasanga I le Speaker of the House I le Taitai kongole ma le officer le electoral commissioner so o le la e fai le solua vai aso le e tolu famasino ma o tele foi mato famasino na tu e fai vai aso le o le o to tolo o tu langa la na le o ye le SSIG le lu ile SSIG ile e winga ile LTRA la o tu ile tausanga fo sorry ya le exact month la o tu tausanga fo ia le case la ea so a tonu o tu ye wa mafai fo ina feo ai ia Loia ona o le Loia Taitai la vai ina mata upuna ia e no fo ina New Zealand al Samoa e no fo New Zealand ai te o le sina tulanga o fainta o ngei ele se famsinonga fa ngofie o le lui ia le malo malpasia ina fa soli fa vai o le LTRA 08 ele o toi maua mai se tala manino ile nei Taimi e pau le tulanga manino le o iai ua ele o pasia mai le io foi tono le parlemene le faitanga lona tolu lona winga o le maita watu o le successful le pressure po le na imaya ale society Loia a Samoa ia faapena foi le tuma lo le SSIG e ui lava na faapea mai le malo malana committee ua fuli Samoa ua to atele ia nu malala fanga wa lato lango ina ia pili nei e tolu ai o te tau ina atu o le tūlanga le o iai
wale maua se lango ale fo ia ale tunu ia tula fono po ia pili e tolu wa malama o le lava fa fo ile sa fa apito ia fiame o le wa faia o onga nei pe o onga le SSIG Village Education Unit e tolu tau sanga o fa ta milo inge upolu ia fa pena fo isa vai mai le la o tato baba ai tuai ia ele vale fo ia Samoa le wa malama o tatangata ai ele wo atonu o le malama angal na wa mafai ai no o tato tangata yo lato suya fai pule le ile taimi le nei ina ia o lato tete lava ia pili nei tolu langa mata tia pili nei tolu o le fuafuanga e fa'aliliu ese fanua fa'alanga nuu o se fuafuanga na fai le le malo le nei ele se fuafuanga na fai anafi o le lau baba ai atu tula fono ia pasia a mata mai le tasiva no lima fa'aonga tasiva no lima pasi i le lua o valu fa'aonga le lua o valu e so mai ma le tula fono lua o tasi tolu so mai i le tula fono lua o tasiva ia o tula fono la ia tolu ia o le amato ai mausali ai le fa'aliliu eseina o fanua Samoa tula i mai e au no masauleo na ole leo le fai mai ole fai le committee ele fa pe na fai ole e te tau na fai pa lota lo vai tolo tato tangata e te tau ona mali lie ona ma fai le na fa liuina e se o tato fanua fa langa nu ile tulanga lea e fa o nga fanua fa langa nu fa o nga lisi fa o nga laisene o fanua fa langa nu e fa mawai ai ta lafu ole lisi lungo lo fanu ata ngai le sainga mai o se tulo wale ia le tunu sau parole 5 miliona tala sau no le 5 miliona tala mai se fale tu pepe ole National Provident Fund mau mai le 5 miliona tala na ai fa amau lungo langa lisi ole fanua fa langa nu ale inga le e tu langa na longa winga la se ilonga lava malia le penku o matongi la italafu ma se ilonga lava wa kilia tulang fa pena ia pe atoi on toi foi mai la fanua fa langa nu pe atoi foi mai na lo fanua fa langa nu wa uma foi tu mai ko disi foi el minsta ia Samoa o le tulanga tonu lava na o le vava ai ia le patil nei ale fa mo Samoa le fa mo Samoa e fa mo tangata Samoa maona ele po le a foi fa pe o tatou tangata Samoa ale ele e te to ai le la awe e tau samiai ale ele fa ye se tuloa e fa ye la talafu mo ma la talafu ma la ma ta povi e o fe ola mai e ola mai fa le ai ngosenga o Samoa e kalo fai pe ole me tonu lava na le tu la yai e tu la ile Samoa first po le 5 o mato suya mako candidates po le 5 a le mau lava ia be sele lati RA08 onga inga ole kula fo kongo ala nga pasia e au noa ma se tau sia le fa vai tu la fo no fa vai o Samoa malawa ia tatau i yo fanua le ai ma sa wa le ai ma se itapa le o tau tapa ngai le koru pili le tau ka pa tau wall committee ele fa pe ngal fa me e ka fa le palota pe palota tatu tangata pe pasia wa tu la fono nei e a fai na yo tatu ia i lalo le fa vai e atili ai ona matua ile ai man fanua fa langa nu matua i fa le liu e se ina ai fanua fa langa nu ia mau ai le me lot one ole fa le e fa le liu ile tu langa e mafai ai ona fa ta wina fanua fa langa nu o le ua mafai nei ona mo kesi ma fa mau i lungo fa mau ai ta lafu i lungo fanua fa langa nu o lisia fanua fa langa nu ai in lo le korulea ia fa to fa lo i to fanua awa la fa ile la mfai longa sel ia fanua fa langa nu fa ftai Momoli atu le nganga fa ftai lo fionga Unasa Iuni Sapolu molo wa vanoa le tato por kalame ia Samoa ole por kalame na Sunday with Teleiai ile nei foi vai aso atuli matai mai o le tebi lava le nei ile ala leo fo le nei ole am fai one mai moa ile so ina ole tato savalinga anga yatu le palota luas fulu maltasi o le tato malo Samoa ai mai a Teleiai ia
tō whā soifua. A whai o te uti te seleni, mana o mea wawe se fesoasoani mo so se whaalavlave. Vili mai loa le whaalavlave longs i le Oluatasi, Oluaiva, Lua ono fitu o. Oluatasi, Oluaiva, Lua ono fitu o. Matala noa i le fionga ia tofilau esta tofilau. Mo sau nono ngā tupi, e iai ngā whapitoa. Talofa toala le nei mai le EIF Pacific, ia se Aoao nanga fo i sosongi toi whamoli. Ia mo Samoa man Pasifika, kam fo woko vas. Se i whaale po fo i ngisi Aoao nanga o sosongi le EIF in whainga, sosongi koi fo ingi whamoli fi abe mo Samoa. Pale mo maka longe, se lau rua lima mo Pasifika mo Samoa. Make special ia mamako pusa ia kou se lau. O lei kau teina Samoa i, lei kako kalo ma ulu ma koko mai Samoa. Yeah, let's see like I warehouse there, the IF, kasi there, yeah, let's see how this is cool. Happy to let you know that in the new year, January the new year, we've got our new building here in Wiri, Manukau. EIF continues to show its support for our customers and the work that we do. So join us in January. Taitai. Rediscover the beauty queen within with Beauty Queen by Esther. Luxurious skincare and beauty range. Has 4 luscious fragrances to enjoy. Gardenia, Caribbean teakwood, mango and tangerine, blackcurrant and absinthe. Revitalizes and nourishes every skin type, while it repairs and replenishes dry and dull skin. Order now for the Beauty Queen treatment you deserve. Beauty Queen by Esther. Malo lava, this is Teleiai, former Manu Samoa rugby player. If you're after a great quality used car, please come down and see me. We're at 314 Great South Road, Marerewa. We've got lots of great cars here. We've got V6s, V8s, Holdens, Falcons, 7-seaters for the family. If you're looking for a great deal, come down and see me. We're at 314 Great South Road, Marerewa. Our phone number is 09 2677 877. So if you're after a great deal, come down and see me. God bless.